Dobar dan, dragi prijatelji, nadam se da ste dobro i evo, dobrodošli u još jedan video gdje ćemo ponovno proći kroz lude vijesti koje se dešavaju tijekom ljeta. Vjerujte mi, samo zato što je ljeto ne znači da vijesti ima manje, zapravo ono što sam našao čak jako puno toga se dešava dok se vi odmarate na godišnjem odmoru, vjerovatno na nekoj plaži. Znate li što se dešava u Slavoniji? Evo, pogledajte što se dešava. Opsadno stanje, dakle, oni masovno ubijaju svinje. Traže navodno pomoć vojske. Dakle, veterinarske inspekcije idu okolo u ovim odvratnim kombinezonima koje smo jako dobro upoznali za vrijeme pandemije i idu okolo po selima i ubijaju svinje. Zaražene, nezaražene, oni ih testiraju sa onim PCR testovima za koje jako dobro znamo kako funkcioniraju. Kaže 163 potvrđena slučaja, a znamo kako su ih potvrdili. Dakle, oni vam idu u tim ekipama, evo Večernji list je o tome napisao članak, iako se o tome jako malo govori u medijima, o tome bi svi trebali govoriti. Dakle, kaže veterinari dolaze, dakle idu u tim timovima okolo, kaže nedostaje pomoći od civilne zaštite, vojske ili onih koji mogu osigurati da se iz dvorišta u kojima se provodi mjera eutanazije usmrćene svinje mogu izvesti do kamiona koji ih vozi u kafileriju. Kafilerija je mjesto gdje se zapravo rješava zaraženo to životinjsko meso. Znači oni traže od vojske da šalju kamione, da im pomognu sve te svinje mrtve odvesti u kafilerije. Dakle, da li vi shvaćate o čemu se tu radi, o kakvim količinama se tu radi? Osim ovog članka, evo mogu vam pokazati u jednoj Telegram grupi, jedna žena kaže ovako, kaže u Slavoniji je jako teška situacija. Nama će danas doći eutanizirati svinje i nakon toga ih nećemo više smjeti držati, dokle god su na snazi mjere i uredba vlade, a to bi moglo potrajati godinama, dakle ne znamo kad će oni to ukinuti. Kaže, mi smo izgleda zadnji u selu, sve su svinje riješili, hodaju svaki dan od kuće do kuće, mjere im temperaturu i samo traže izgovor da ih ubiju. Tuga neopisiva, ljudi jauču od bola, zatvorili se u kuće, neki su završili u bolnicama. Niti jedna svinja nakon navodnog prvog slučaja nije testirana, niti PCR, ni vađenje krvi, ništa. Kaže, na očigled zdrave svinje tamane. Kaže, rade samo post-mortum analize. Znači, prvo te ubiju, a onda idu testirati da li je bila kao bolesna svinja. Dakle, kaže, događaju se nezamislive stvari za koje se ne zna u javnosti. Dakle, dragi moji prijatelji, oni su krenuli u ofanzivu. Dok nas mediji serviraju priče o turističkim brojkama i o vremenskim prognozama, oni masovno ubijaju svinje u Slavoniji. Dakle, oni su krenuli na naše izvore hrane. To smo već znali. Ali ono što je nevjerovatno je da se ovakva opsežna operacija sprovodi sa toliko malo odjeka u javnosti. To je najstrašnije od svega. Idemo dalje, mislim mogli bi sad o ovome puno pričati, ali znate kakav je koncept ovog videa. Idemo dalje s pregledom vijesti. Dakle, osim udara na hranu, dolazi do udara na naše slobode. Europska komisija objavila da će imenovati nekakvog internog komisara, commissioner, to je biti komesar, ne kao u komunizmu. Komesar koji će imati mogućnost, pazite sad ovo, da ugasi sve društvene medije u slučaju social unrest, znači društvenih nemira. Znači, probajte zamisliti u kakvoj mi diktaturi živimo i u što se Europska unija pretvorila. Oni su odredili čovjeka koji će moći u slučaju društvenih nemira, znači prosvjeda ili bilo kakvih nemira, ugasiti Facebook, YouTube, Instagram, sve će se ugasiti. Dakle, oni su tu, znači ovo je nevjerovatno, evo kaže TikTok, Snapchat,
Kaže, svi će se moći ugasiti ako ne naprave crackdown on problematic content during riots under EU Digital Services Act. Tako se to zove. Znači EU Digital Services Act. To je taj nekakav novi zakon, odnosno akt koji su donijeli u toj komisiji, gdje će njima u slučaju pobune omogućiti da se sve ugasi. Mi znamo da to dolazi, to je logičan korak, jer ako krene masovni otpor, a masovni otpor će se kad tad morat dogoditi, jer ono što oni nama spremaju neće proći samo tako. Vjerujte, kad to krene, čak će se i zadnje ovce probuditi. Oni će sve ugasiti kako bi mi izgubili mogućnost samoorganizacije. Idemo dalje, imamo jako puno toga za proći. Dakle, uništavanje Hrvatske se nastavlja punim tempom, nije samo ubijanje svinja i ubijanje i uništavanje izvora hrane. Dolazi, evo kaže, novi trend, do kraja godine izdaće se 180.000 dozvola za rad stranaca i čak ovaj znanstvenik ili ne znam šta je on, demograf, koji to govori, on kaže glavna funkcija migracija je gušenje cijene rada. Dakle, oni otvoreno priznaju, oni dovlače sve te migrante u Hrvatsku kako bi srušili cijenu rada i kako bi nas osiromašili. Znači, to više čak i nije nekakva tajna. Znači, uništavanje Hrvatske ide punom parom. Ne samo da oni dovlače te migrante za nekakve fizičke poslove, dostavljače, građevinske radnike. Hrvatska, ako ovo ne znate, Hrvatska je puna stranih policajaca. Da, dobro ste čuli. Dakle, Hrvatska je puna stranih policajaca, o tome se uopće ne govori u javnosti, međutim, to možete saznat kad vam dođe ovako neka priča koja kaže, evo, junaci na plaži, poljski policajci, veliki heroji Makarske, čuli pozive za pomoć, uletili u more, spasili živote i tako dalje. Super, nemam ništa protiv, drago mi je da su spasili te nekakve koji su se kao utapali. Međutim, kroz takve priče vi se morate zapitati šta su ta dva poljska policajca radila u Hrvatskoj. Oni nisu bili na odmoru, oni su tu radili. Dakle, piše, brza reakcija poljskih policajaca jučer je izbjegnuta u Makarskoj. U jutarnjim satima policijski službenici Piotr Filer i Marin Čizek koji rade u policijskoj postaji Makarska. Dakle, poljski policajci rade u policijskoj postaji Makarska. Mislim, dajte vi to zamislite. Naravno, to se radi pod krinkom kao, pa da, to je za turiste, to će kao pomoć turistima. Imamo i kinesku policiju, imamo i austrijsku policiju kod nas u Hrvatskoj. To je zbog turista, znate, da bi se oni kao bolje osjećali kod kuće, ne znam šta. Dajte malo razmislite o tome. Pa što će njima njihovi policajci? Što, naša policija ne valja? Šta, naša policija ne zna govoriti engleski? Svako zna engleski danas. Dakle, tu kroz ovakve stvari vidite što oni pripremaju. Dakle, u slučaju nemira, u slučaju da se neka zemlja otrgne kontroli, oni moraju imati presedane spremne za uvoz strane policije. Znači, u slučaju, ako u Hrvatskoj ili u bilo kojoj zemlji, XY zemlji, Europske unije, dođe do nekakve masovne pobune, oni će ugasiti sve društvene medije, oni će ugasiti internet ako treba. Isključit će našu mogućnost komunikacije, a istovremeno, ako se naša policija stane na našu stranu, na stranu naroda, što je vrlo lako moguće, oni imaju mehanizme, imaju zakone, imaju pravilnike gdje oni mogu službeno uvesti stranu policiju. I oni će to napraviti, dragi moji, oni su to već radili. I ne samo u Europskoj uniji, u Kanadi za vrijeme prosvjeda kad su bili oni kamionđije, ne znam da li znate tu priču, kanadska policija nije htjela tući te ljude. Oni su dovukli ljude koji su navodno govorili poljski, pazite, u Kanadi, poljske nekakve, ne znam kako da ih uopće nazovem, policajce, plaćenike su dovezli bez ikakvih oznaka. Znači samo crna uniforma, kaciga, palica, bez ikakvih oznaka, poljski su pričali međusobno. Znači, to se radi i to nam se sprema. I to morate biti svjesni. Idemo dalje da ne gubimo previše vremena.
Pojavio se također ovaj jako zanimljiv film Zvuk slobode, vjerovatno ste čuli za to, radi se o filmu koji je snimljen, dakle to je hollywoodski film, dakle to nije neki tamo dokumentarac, to je hollywoodski film koji igra u kinima. Ja sam, evo, imao sam prilike, pogledao sam taj film, mogu reći da ako pratite te teme, da tu nema ništa novo, ništa revolucionarno, dakle djeca nestaju već desetljećima, to su teme koje su također manje više zabranjene na YouTube-u, pa neću previše u to ulaziti. U biti radi se o tome da te bogate elite, oni prema svemu sudeći djecu otimaju, oni ih koriste za vađenje te supstance koja se zove adrenokrom. Dakle, oni tu djecu odvode na ta nekakva posebna mjesta, postoje te nekakve podzemne baze, postoje ti nekakvi tajni otoci, kao što znamo za onaj Epsteinov otok, gdje oni zapravo vrlo vjerojatno tu djecu plaše, znači da bi oni došli do toga adrenokroma, to dijete mora biti uplašeno i nakon toga mu to vade i to navodno hollywoodska elita koristi za podmlađivanje. Bilo je sad baš nedavno slike Brada Pitta su kružile, čovjek ima 60 godina, izgleda kao da ima 40, ono izgleda mlađi od mene. Tako da ta priča, to je jedna jako poznata, jako zla priča, tu se strašne stvari dešavaju. Ono što bi vam ja poručio je da, mislim, pogledajte taj film, doći će to polako i do nas, to je rađeno po istinitom događaju. Ono što je meni jako zanimljivo je što oni pokušavaju taj film na sve načine blokirati, miču ga sa tih ljestvica, navodno je najgledaniji film u Americi, ne znam, poslije Barbie, tako nešto. Pazite, Barbie, snimili su film o Barbie i ekipa to ide masovno gledati u kino, mislim, meni je to neshvatljivo. Dakle, pogledajte si taj film, snimljen je po istinitom događaju i zanimljivo je to kako ga pokušaju maknuti. Evo, bilo je par primjera, ne znam, tipa ljudi odu u kino u Americi, sad ne mogu kupiti kao kartu za taj film, jer baš u toj dvorani ne radi klima uređaj. U svim dvoranama u kinu radi klima uređaj, ali eto baš u toj dvorani gdje se prikazuje taj film ne radi. I tako nekakve fore, to je dosta iz Amerike izlazilo, ne znam, hoće kupiti kartu na internetu, pa onda bukiraju kartu i onda kaže da nema mjesta u kinu, da je prebukirano. Onda odu fizički tamo i otkriju da je zapravo prazna dvorana, da nema nikog, nego oni ne žele prodavati karte. Tako da, sve što vam sistem želi zabraniti, sve što vam sistem želi sakriti od vas, to vam je signal da morate to pogledati. Evo, to vam je moja poruka. Idemo dalje. Sad, naravno, znate dobro da smo već nekoliko dana u Hrvatskoj, u Srbiji, Bosni imamo te nekakve oluje. Neću se previše u to uvlačiti, ja ne znam da li oni to manipuliraju, međutim, tehnologija za to postoji. I to je ono što morate znati, dakle, oni pomoću frekvencijskog oružja mogu simulirati u biti sve što hoće, oni mogu napraviti oluje, mogu napraviti potrese, mogu napraviti... Mislim, znam da vam to zvuči ovako možda malo čudno, kao kako sad to, te nekakve antene mogu sve to. Međutim, da bi vi shvatili o čemu se tu radi, vi morate shvatiti da je zapravo sve oko nas frekvencija. Znači, sve je frekvencija. Frekvencija je ovo što vi sada slušate, znači to su zvučne frekvencije. Ovo što vi mene sad vidite, to su opet te nekakve frekvencije iz tog drugog spektra koji je vidljiv. Frekvencija je i Wi-Fi pomoću kojeg vi gledate ovaj video, odnosno dobivate na svoj uređaj. Frekvencije su i vaše moždane misli. Dakle, sve je frekvencija i oni pomoću antena mogu sa svime manipulirati, samo ovisi koju frekvenciju koriste. Dakle, vi sa antenama možete stavljati ljudima misli u glavu.
ako pogodite te alfa valove od mozga. Vi možete sa antenama izazvati potrese ako pustite te ULF valove, to su ti ultra low frequency, one kad stojite u nekom disku kraj zvučnika pa vam vibrira unutrašnjost. Znači, vi možete to napraviti. Dakle, apsolutno sve frekvencije, čak i vi možete zagrijavati tvari pomoću frekvencije kao što imate mikrovalnu pećnicu. Čak i čvrsta materija, ljudi misle, evo ovaj stol, da je to čvrsta materija. Nije. Materija ne postoji. Jer vi kad vi uđete u taj stol, znači kad ga sad zoomirate sa nekakvim mikroskopom, vi bi vidjeli, prvo biste vidjeli stanice drvene materije, međutim kad bi još ušli u to, došli bi do atoma. A što je atom? Atom je prazan prostor. Atom je, baš sam, recimo jedan dobar primjer sam čuo, kaže, kad bi atom bio veličine katedrale, centar atoma bi bio veličine naranče, znači zamislite katedralu, centar atoma veličine naranče, a oni elektroni koji zuje okolo bi bili veličine zrna graška. I kaže, oni se uopće ne bi sudarili jer tu toliko ima prostora. Znači, atom je prazan prostor i ti elektroni koji vibriraju na tim frekvencijama. Dakle, sve frekvencije, ovaj stol je prazan prostor i mi smo prazan prostor. Znači, to kad shvatite da je apsolutno sve frekvencija, od naših misli do onoga što vidimo, čujemo, sve frekvencije, onda shvatite da su ovakve stvari itekako moguće. Dakle, moguće da oni manipuliraju sa vremenom. I ne samo da je moguće, nego to i rade. A sad, s kojim ciljem oni to rade? To je sad ono glavno pitanje. Znači, oni sad guraju tu agendu kako, mislim, vidjeli ste verovatno po svim medijima, kako se mijenja vrijeme, kako moramo hitno mijenjati način života, dekarbonizacija, dakle, vrijeme je ludo, to su sve klimatske promjene. I bio vam jedan zanimljiv članak, baš na Logičnom smo pisali o tome, kaže ovako, dakle, u Hrvatskoj, Indeks i ovi večernji, jutarnji, oni pišu, kaže, Hrvatska se zagrijava brže od ostatka svijeta. Pazite, to piše Indeks, to piše Slobodna Dalmacija, to piše Telegram. Međutim, belgijski mediji kažu, Belgija se zagrijava brže od ostatka svijeta. Australski mediji kažu, Australija se zagrijava brže od ostatka svijeta. To Reuters kaže. Onda kažu, opet Reuters, Amerika se zagrijava brže od ostatka svijeta. Švicarski mediji, RTS, kaže, Švicarska se zagrijava brže od ostatka svijeta. Ruski mediji, kaže, Rusija se zagrijava dvostruko brže od ostatka svijeta. Italija, ista priča. Arktik, kaže, Arktik se zagrijava brže. Europa se Uglavnom, shvaćate što vam želim reći. Svi se zagrijavaju brže od drugih. Znači, to ne može biti istina. Dakle, po takvim člancima vi vidite da su to laži i manipulacije. Ne može se svaki dio svijeta zagrijavati dvostruko brže od ovih drugih dijelova svijeta. Kako je to moguće? Tako da po tim nekakvim pričama vidite kako nam serviraju laži. I svaki taj članak koji je objavljen, oni to napišu ozbiljan članak, oni naprave znanstvenu studiju koja to dokazuje da se zagrijava brže od ostatka svijeta. Dakle, to su takve gluposti. A o dekarbonizaciji to bolje da ne pričam. Znači, taj ugljični dioksid, njega u atmosferi ima 0,038. 0,038%. Dakle, to je premalo da bi na bilo šta utjecalo, vrlo vjerojatno, ali eto, oni idu sa tom pričom. Pazite sad ovo. Ovo nećete vjerovati. Mislim, ja sam morao ovo 3 put pročitati kad sam vidio ovu vijest. Sad nas plaše, naravno Indeks ko drugi, sa podzemnim klimatskim promjenama. Podzemne klimatske promjene prijete urušavanjem zgrada. Znači, evo,
kaže, tlo ispod velikih gradova se zagrijava i mijenja na način koji bi mogli oštetiti i urušiti zgrade, mostove, transportne sustave, pokazuje novo istraživanje. Kaže, podzemno zagrijavanje uzrokuju i također podzemna željeznica, cjevovodi i električni kabeli. Eto, i sad imate ozbiljni članak koji vam je prenio, naravno, Indeks, i tu kaže, to je članak koji je prenesen sa sciencealert.com, dakle to je ozbiljna studija rađena gdje oni sad nas žele uvjeriti kako podzemna željeznica i ti nekakvi kablovi i kanalizacija i sve te cijevi koje smo stavili ispod zemlje zagrijavaju zemlju i da će zgrade i neboderi zbog toga postati nestabilne i počet će se rušiti. Evo, piše vam tu ozbiljna znanstvena studija i kaže, iako nekoliko milimetara može zvučati malo, pogotovo ako se uzme u obzir da su zgrade dizajnirane da toleriraju određene varijacije, kaže, starije zgrade i druga infrastruktura nisu građeni da izdrže strašne temperaturne varijacije kakve imamo danas. Tako da, eto, dragi prijatelji, zemlja se zagrijava i zgrade će se početi urušavati. Ne samo to, nego oni nas također žele uvjeriti. Ima jedan veliki znanstvenik iz Britanije koji se zove Luke O'Neill. On je nekakav, ne znam šta je on, nekakav stručnjak za zarazne bolesti, mislim, nekakav, ma ne znam uopće šta je on. To su vam onako, to su vam plaćenici, oni plate te ljude da idu u medije i da pričaju gluposti. I mediji to naravno prenose, jer oni su vlasnici medija, ta ista kabala. I on sad kaže da klimatske promjene će dovesti do rasta zaraznih bolesti. Znači, oni nas sad hoće plašiti, prvo nas plaše komarcima, jer kao sad će ti komarci koji su prije živjeli u toplim krajevima početi dolaziti u Europu i prenositi nam malariju i taj Lyme disease i te nekakve bolesti. Sad, klimatske promjene su krive za to. Naravno, on ne spominje to da je Bill Gates tamo u Floridi dao ne znam koliko, 200 milijuna komaraca je pustio. To ne spominje, ne, to ništa. Nego, klimatske promjene će dovesti komarce i klimatske promjene će, kaže, otopiti permafrost u Sibiru. I kad se otopi taj permafrost u Sibiru, doći će do odleđivanja i iz zemlje će izaći strašni virusi koji će nas onda svih pobiti. Evo, to vam je otprilike ta priča što oni nas žele uvjeriti. Mislim, čovjek ne zna da li da se smije ili da uopće ne znam kako reagirati na ovakve gluposti. I sad, naravno, dolazi ono najbitnije zbog čega oni rade cijelu ovu priču. Svjetski ekonomski forum kaže, moramo hitno promijeniti način života kako bi zaustavili daljnje zagrijavanje planeta. I tu zapravo dolazimo do toga što oni zapravo žele, znači oni žele da mi promijenimo svoj način života, a naravno rješenje je veća kontrola države i veće porobljavanje i 15-minutni gradovi i tako dalje i tako dalje. Sad tu piše kao, to je sad zakon o obnovi prirode su donijeli u Europskom parlamentu i eto sad mi kao moramo se hitno dekarbonizirati i tako dalje. Moramo, kaže, dramatično smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima. Što je još jedna prevara i sad ne želim u to ulaziti. Inače, fosilna goriva, ta nafta i to, mislim, to nisu nikakva fosilna goriva. To oni nas uvjeravaju da je nafta došla od dinosaurusa koji su satrulili. To vam je apsolutna glupost, vjerujte mi. Postoje, dakle, kad su oni otkrili naftu, bile su vam te dvije teorije. Jedna je govorila da se nafta proizvodi u središtu zemlje, jer nema ništa organsko u njoj, a drugi kažu da je to navodno od tih dinosaura i tako dalje. I oni naravno guraju ovu priču da je to od dinosaura, iako tu ima puno tu ima šupljih priča, jer, evo, neću se sad previše u to zapetljavati, ali kog zanima ova tema, pogledajte si samo na kojoj dubini su nađeni ostaci dinosaurusa,
a pogledajte sa kojih dubina se vadi nafta. Nafta se vadi sa 5 puta većih dubina nego što uopće su ikad nađeni bilo kakvi fosili. Tako da nafta nije fosilno gorivo, neću sad u to ulaziti jer imamo jako puno toga. Pokazat ću vam sad jedan video na koji oni promoviraju te 15-minutne gradove. Ovo je sad ću vam samo izvrtiti, dakle to su vam naslovnice sa medija zadnjih nekoliko mjeseci. Samo da vidite šta oni tu promoviraju, na koji način oni nama to promoviraju. Pogledajte sad video. Tako da, evo, sad vidite kako oni nas hoće uvjeriti. Mislim, vidjeli ste što tamo piše, kao ljudi to traže, dakle, to će biti toliko benefita, tih 15-minutni gradovi, sve će vam biti na dohvat ruke, bit ćete bliže svojim prijateljima, dakle, oni sad idu na taj marketing, znači idu na tu promociju. Dakle, 15-minutni gradovi, to je nešto super, vi ćete živjet ćete ko u raju, kretat ćete se biciklom, to će biti dobro za vas, dobro za okoliš. Međutim, mi znamo kako idu njihove kad nešto guraju, isto kao što su gurali ono što se prima u rame. Prvo ide marketing, prvo ide sve divno, krasno, onda već će se dio ljudi uhvatiti na to. Onda kreće malo ona druga promocija, ona malo oštrija, ne? To moramo napraviti zbog okoliša, to moramo napraviti zbog zdravlja, to moramo, znači onda već ide moramo, a onda na kraju idu već one brutalne ucjene i sve ono što su nam radili kad su htjeli da primimo u rame. Znači to su te njihove taktike i na isti način će oni gurati te 15-minutne gradove. Sad smo u fazi marketinga. Znači sad je to samo promocija na način da je to nešto super, što će nam pomoći, što će biti super za nas. Znači sad smo u fazi marketinga. Sad čekajte još godinu dana i vidjet ćete kako će oni to puno oštrije početi gurati. Da, evo, Al Gore, ovo sam morao, pojavio se jedan strašno dobar video gdje ti manipulatori koji nama hoće nametnuti da se moramo dekarbonizirati, to su isti manipulatori koji lete po cijelom svijetu u svojim avionima. Znači oni nama žele uvjetovati da mi moramo manje letiti, a oni lete sa privatnim avionima, Bill Gates ih ima nekoliko, a da ne spominjem ove druge, a Al Gore, koji je najpoznatiji klimatski aktivist, je nedavno svjedočio u američkom kongresu da nema avion. Da bi na kraju priznao da ipak njegova žena zapravo ima avion. To je baš smiješan video, mogu vam pustiti, nažalost nemam prijevoda, ali stvarno mislim... I just don't agree with your facts. We don't own a private jet. I don't own a private jet. I personally have never owned a private jet. You just testified under oath that you never owned a private jet. Mr. Chairman, I'd like to enter into the record article here from February 15th of 2023. The John Kerry family private jet was sold shortly after accusations of climate hypocrisy. Mr. Secretary, do you stand by that testimony that you've never owned or I personally, your family? Your family? Personally, yes. My wife owned a plane. Ti ljudi, oni nemaju nikakvih skrupula. Ti ljudi stvarno, oni su sposobni lagat nam u facu, muljat nas i vodit nas, eto, žedne preko vode i pričat gluposti. Takvi licemjeri, takvi hipokriti, to je nešto nevjerovatno. I tako, dok se taj Al Gore i ti hipokriti, dok nas oni zezaju, da li ste vidjeli u Njemačkoj i u ovim zapadnim zemljama, ti aktivisti,
koji su naravno na platnoj listi te bande, počeli su sjedat na ceste i blokirat promet. Znači sjednu se na pješački prijelaz ispred kamiona i dignu nekakav znak i sad kao oni su kao nekakvi borci za klimu, borci ne znam protiv tih fosilnih goriva ili ne znam šta hoće te budale što sjede po cesti. Ljudima je došlo do ovdje i sad su ih počeli masovno, vozači se organiziraju, ovaj čovjek izleti van iz kamiona i počeli su ih samo odvlačiti sa strane, ono, za kosu. Pazi, žena povlačila ženu za kosu, ima taj video, neću vam pokazati video jer ono, to vam je onda vas YouTube napadne da širite nasilje, ne znam šta, ali mislim da iz ove slike vam je sve jasno. Znači ljudima je već dosta toga. Znači nismo mi jedini koji shvaćamo da se ovo dešava. U San Francisku, pazite šta rade u San Francisku, protestiraju protiv robotaksija na način da su otkrili da ako im onaj narančasti prometni čunj stave na haubu, da ne mogu voziti. Da im to im poremeti te senzori, ne znam što. I sad imate San Francisco je pun tih robotaksija gdje su im stavljaju te čunjeve da ih onesposobe da voze. Tako da, eto, to su vam onako neke zgodne ideje za nekakvu budućnost koja dolazi, jer sve ove ludosti, to će sve doći kod nas, ne? Mi samo malo kasnimo za zapadom. Tako da, eto, otpor je krenuo, ljudima je jasno da su to sve gluposti. Jako je zanimljivo šta se u Njemačkoj dešava. U Njemačkoj desnica snažno raste. Najviše raste u istočnoj Njemačkoj, jer istočni Njemci, oni su živjeli dugo pod komunizmom. I oni su kao i mi, oni vide kuda ovo sve ide i vide da vlast postaje sve više totalitarna. Tako da istočni Njemci su jako počeli glasati za taj Alternativ für Deutschland. I sada, pazite što se počelo dešavati. U našim medijima, evo, pojavio se intervju sa nekakvim Josipom Juratovićem. To je navodno nekakvi njemački parlamentarni zastupnik. Znači, to je naš čovjek, ali je njemački zastupnik u parlamentu. I on je dao intervju za Jutarnji list. Znači, pazite vi to, šta on uopće ima davati intervju Jutarnjem listu? Kakve veze on ima sa Hrvatskom? Gdje on piše da alternativa za Njemačku, da je ta stranka strašno počela rast i da su to nekakvi nacisti. Kaže da su oni ekstremni desničari, da su ti ljudi koji bi zapravo glasali za Hitlera, da oni predstavljaju nekakve ekstremiste i da bi ih trebalo zabraniti. Pazite vi to. Znači, on kaže da Alternativ für Deutschland, znači da političku stranku treba zabraniti, jer da su oni zapravo ekstremni desničari i da su oni zapravo nacisti. Pa ja ne znam, da li taj čovjek zna da je upravo Hitler bio taj koji je zabranjivao stranke i da poanta demokracije nije da se stranke zabranjuju, da je to upravo suprotno. Onaj ko zabranjuje stranke, taj uništava demokraciju. Međutim, evo, i to nije, pazite, to nije bezvezan čovjek, dakle, on je zastupnik jedne od ovih najvećih njemačkih stranaka, sad ne mogu naći, SPD. Znači, on je zastupnik SPD-a, to je SDP u Hrvatskoj, ne, to su socijaldemokrati. Znači, zamislite vi to, da njemačkoj socijaldemokrati pozivaju na to da se zabranjuju stranke. I to stranka koja ima, evo, navodno, Alternativ für Deutschland, navodno ima već oko 20% potpore. Znači, oni su sad valjda postali druga najjača stranka u Njemačkoj. Tako da, mi tonemo u taj nekakav totalitarizam, oni uništavaju demokraciju pod izlikom da je brane. Nevjerovatno, znači, ovo su stvarno nevjerovatne stvari. Osim Njemačke, pala je vlada u Nizozemskoj.
evo, malo dobrih vijesti. Onaj luđak, onaj Mark Rutte što je provodio sve one uništavanja farmera u Nizozemskoj i sve one gluposti što je radio, pala mu je vlada. Navodno zbog migracijske politike, verovatno i zbog toga, ali ljudima je dosta. Znači u Nizozemskoj je pala vlada, sad ja ne znam točno, nisam toliko ulazio u detalje, to ako vas zanima istražite, ali koliko sam ja shvatio, dosta su ojačali ovi što su bili na strani otpora i tako da, eto, vlada je pala, vidjet ćemo sad šta će biti sljedeće, možda dođe neko još gori, a možda i ne, možda situacija krene na bolje. Jer u Nizozemskoj se stvarno svašta dešava. Evo, pogledajte sad ovo. Oni su vam izabrali, evo, vijest od neki dan. Miss Nizozemske je muškarac. Dakle, Nizozemska je izabrala Miss, koja se zove Riki Valeri Kole, koja je postala prva transgender Miss valjda u cijelom svijetu, jer mislim da nijedna država još nije izabrala Miss muškarca. I sada će oni na Miss Universe poslati muškarca, eto ima je tu neka slika, mislim ne znam uopće šta bi rekao na to. I znate što je najgore od svega? Što bi čak mogao pobijediti. A znate zašto? Zato jer je taj Miss Universe, to je jedan izbor kojeg je nedavno kupio jedan bogati Tajlanđanin koji je također transgender i koji podupire tu cijelu priču. I sada su ovi verovatno da mu malo podilaze, ovi će sad početi slati te transgendere i ja vam kažem, evo, moje predviđanje, velika je šansa da će na glavnom izboru svih država pobijediti upravo ovaj Nizozemac. Uopće se nemojte čuditi ako se to desi. Idemo dalje, ali ostajemo u Nizozemskoj. Pazite sad ovo. Nizozemska gura taj nekakav zakon po kojem će negiranje holokausta biti zločin, da ćete moći ići godinu dana u zatvor zbog toga. E sad, pazite, negiranje holokausta, ok, holokaust se desio, međutim, problem je što se tu ne radi o negiranju holokausta. Taj zakon obuhvaća ne samo holokaust, nego obuhvaća negiranje svih, kako su oni to napisali u zakonu, kao masovnih zločina, genocida i tako dalje. Znači, tu može upast bilo što. Može upast, na primjer, onaj 9/11, padovi tornjeva u New Yorku, kad je poginulo, 3000 ljudi. Znači, vi možete teoretski u Nizozemskoj reći, ja ne vjerujem u službenu priču, ja mislim da to nije baš tako bilo, i oni vas mogu proglasiti da vi negirate zločine, masovne zločine, i poslati vas godinu dana u zatvor. Ili ako kažete za holokaust, ne znam, ja ne mislim da nije se to desilo tako, nego se to desilo ovako, možda ne znam na ovaj neki drugi način, ili ne znam da nije ubijeno toliko nego toliko ljudi, i oni vas mogu staviti u zatvor. Znači, shvaćate li koliko je to zastrašujuće? Znači, vi, ako se ne slažete sa službenom poviješću, sa službenom pričom režima, vi završite u zatvoru. Dakle, ovo je Orwellova 84. Ministarstvo istine. I ako vi negirate istinu koju vam servira režim, vi idete u zatvor. I to je zakon koji je donijela Nizozemska. Zemlja Europske unije, zemlja slobode. Pazite vi to, i to sada. Zašto? 2023. godina. Dakle, od holokausta je prošlo koliko? 68 godina, ne znam, skoro 70 godina, znači praktički idemo već prema stoljeću, znači to je davna povijest. I oni sada donose takav zakon. Zašto? Ne misle to oni koristiti samo zbog holokausta, u to vas uvjeravam. Ovo je samo početak. Idemo dalje.
osim Nizozemske, moja druga omiljena zemlja, Kanada. Kanada, mislim, ja ne znam više šta uopće reći za tu Kanadu. Oni su vam sada donijeli zakon po kojem će svi državni službenici, a ima ih masu, ima ih 1,7 milijuna i nedavno su ih dramatično povećali. Tu sam isto vidio neki članak da je Kanada, ne znam, u zadnjih 4-5 godina povećala broj državnih službenika, ne znam sad točno, ali ono tipa za 1/3 ili za 50%. Znači oni masovno, taj državni aparat u Kanadi buja. I pazite sad šta su im napravili. Dali su im mogućnost da dobiju $75,000 ako promijene spol. Znači, vi u Kanadi, ako radite u državnoj službi, na bilo kojoj razini, da li ste policajac, vatrogasac, da li ste u administraciji, možete dobiti $75,000 ako odlučite promijeniti spol. Ja ne znam uopće kako komentirati ovu vijest. Dakle, Kanada je potpuno poludila. Dakle, oni plaćaju ljudima i stimuliraju ljude da idu promijeniti spol. Zastrašujuće. Još jedna priča iz Kanade kaže ovako. Da li znate onaj kanadski pastor, mislim svećenik, što je završio u zatvoru jer je držao misu za vrijeme lockdowna i držao je misu na onom prosvjedu kamionđija. On je išao u zatvor. Njegov sin je sada bio u Europskom parlamentu. Pazite, njegov sin od tog kanadskog pastora je bio u Europskom parlamentu. Ne znam koga je pozvao, gdje je održao govor, gdje je molio Europu za pomoć. Rekao je, Kanada je izgubljena. Molimo, pomozite nam. Mog oca će staviti u zatvor jer je držao misu. Mene možda stave u zatvor. Znači, taj dečko ima taj govor, ne znam, ako nađem, ne znam, vidio sam taj govor, ne znam da li je s prijevodom, ako nađem, pustit ću vam taj video. Mislim, stvarno žalosno što je taj dečko tamo izgovorio. Mislim, to je malo duži govor, tako da možda bolje da vam ga prepričam. Dakle, on je u stvari rekao to da njegov otac je u zatvoru zbog držanja mise i on moli za pomoć. Dobio je velike aplauze, tako da, eto, ne znam baš da li se došao obratiti na pravu adresu, ne znam koliko će mu Europska unija pomoć, ali eto, Kanada je došla do toga da oni zapravo pokušavaju moliti druge demokracije za pomoć. Znači, Kanada je gotova. Jeste vidjeli novu Sneguljicu? Ovo mi je super priča. Znači, Disney je snimio novi film i više nije Sneguljica i 7 patuljaka, jer patuljci nisu dovoljno politički korektni, jer to su onako mali ljudi, još su svi bijelci, to nije korektno. Nego sada se zove Sneguljica i 7 magičnih stvorenja. I sada su vam ta stvorenja, evo mogu vam pokazati ću vam sliku, ima i video gdje oni to glume, znači imate tih 7 likova, glumaca, kako da ih nazovem. Jedan je patuljak, samo jedan je patuljak, drugi su, evo, jedan je nekakav miješane rase, nekakvi crnci, jedan je žena, pazite, jedan je žena, crnkinja, naravno, jedan je nekakav Hispano, Sneguljica isto Hispano, uzeli su Hispano glumicu, i jedino nema Azijata. Ja sam mislio da će možda princ biti Azijat, međutim kad sam išao gledat, vidio sam da zapravo nema princa. Znači nema više princa, zato jer oni sad žele slati poruku kako su žene dovoljno snažne i dovoljno samostalne i kako njima zapravo ne treba princ. Tako da nova Sneguljica, dragi moji, nema princa, nema patuljaka,
ova Snjeguljica je hispano, a magična stvorenja su, evo, crnci, žene i ne znam šta. Dakle, vidite što oni rade, oni praktički uništavaju djetinjstvo našoj djeci, pa zamislite vi to, da vi više djeci ne možete pokazati film Snjeguljice 7 patuljaka. Pa to su klasične dječje bajke, oni uništavaju djetinjstvo djeci i serviraju im ovakve woke budalaštine. Inače, Disneyu jako padaju prihodi, oni su u velikim gubicima, tako da neka propadnu što se mene tiče. Nemojte više djeci prikazivati nikakve Disneyeve filmove, mislim prikazujte im one starije, ali ovo novo zaboravite. Idemo dalje, malo hoću se dotaknuti nekakvih vijesti u znanosti, jer od svih ovih ludosti mi zapravo o znanosti ni ne stignemo pričati. Dolazi stvarno do jako puno tih raznih znanstvenih otkrića. Sad je najaktualniji taj AI, dakle ta umjetna inteligencija koju nam sad guraju. Tu ima jako pozitivnih i jako negativnih stvari, jer u biti umjetna inteligencija nije dobra ili loša, nego ovisi kako je koristite. Ona može biti vrlo koristan alat. I sad ću vam pokazati jedan pozitivan primjer i jedan negativan primjer kako se može koristiti umjetna inteligencija. Pozitivan primjer, možete vidjeti kako vam ide kombajn koji ima kamere na sebi i koji laserom uništava korov. Znači, on snima poljoprivredno zemljište i laser, odnosno ta kamera, koristi umjetnu inteligenciju koja prepoznaje koje biljke su korov i laserom ih odmah uništava. Meni je ovo super, ja ću vam pokazati taj video, inače video ima jednu super muziku koju moram maknuti zbog tog copyrighta. I tu možete vidjeti kako zapravo ta umjetna inteligencija nama može pomoći, jer kad imate takav sustav, vi na takvom polju, vi ne morate koristiti sve ove pesticide i otrove bacati po tome. Znači, vi možete sa tom tehnologijom zapravo čistiti prirodu, ne, jer nećete koristiti toliko pesticida. Tako da umjetna inteligencija može biti super stvar. I sada vam hoću pokazati jedan negativan primjer i ovo je stvarno zastrašujuće. Znači, oni su vam otkrili jedan način kako umjetna inteligencija može pretvoriti Wi-Fi rutere koje imate u svakoj, verovatno i vi imate Wi-Fi ruter u svom stanu, skoro svako to ima danas, može pretvoriti u neku vrstu kamera koje vide čak i po mraku. Znači, oni su otkrili kako Wi-Fi router može analizirati kako se zrake odbijaju od zidova vaše prostorije i mogu vidjeti ljude u prostoriji. Znači, to nije kamera, to je više kao sonar. Znači, oni su zapravo Wi-Fi routere mogu pretvoriti u sonar koji odašilje signale po našem stanu i analizira kako se oni vraćaju. I na taj način Wi-Fi routeri su zapravo pretvoreni u sonare koji mogu identificirati koliko osoba se nalazi u svakoj prostoriji u vašem stanu i u kojem su položaju, šta rade. Dakle, probajte zamisliti koliko je to strašna tehnologija. Da oni mogu u slučaju nekakvog budućeg lockdowna otkriti
koliko ima ljudi u kojem stanu i da li se neko skriva u tom stanu. Pazite, oni su to već radili za vrijeme lockdowna u Australiji. Oni su kucali ljudima na vrata i ispitivali ljude koliko je ljudi u vašem stanu. Jeste li svi u lockdownu? Je li neko vani? Da li se tu možda skriva neko ko ne bi trebao biti? Znači, to su radili u Australiji. A sada, pomoću ovoga, oni će imati tehnologiju gdje će oni moći, ako uspiju taj naš Wi-Fi router nekako hakirati, oni mogu vidjeti koliko je ljudi u našem stanu. I ta kamera vidi i po noći, naravno, i po mraku, njoj ne treba svjetlo da to analizira. Dakle, ovo je stvarno, kad sam vidio, rekao, ovo je prilično strašno. Idemo dalje, da vas ne plašim previše i da se ne zadržavamo previše. Šta još ima, evo tu previše, mislim ima tih vijesti, ali evo mogu spomenuti, kaže ovako, Europska unija će u sljedeće 4 godine osigurati 20 milijardi eura za ukrajinsku obranu. Dakle, dragi moji, ako ste mislili da će rat u Ukrajini brzo završiti, vjerujte mi, neće. Oni su izdvojili ogromne novce koje će ići naravno za vojnu industriju. Ono što je najstrašnije, to su i naši novci, dakle ako živite u Hrvatskoj, to su naši novci. Znači, Plenković i vlada, oni daju naše novce vojnoj industriji, europskoj vojnoj industriji, američkoj vojnoj industriji, i ta oružja će biti uništena tamo. Dakle, strašno je to da u Hrvatskoj već tjednima traje štrajk u pravosuđu. Dakle, Plenković nema novaca da digne plaće sudskim službenicima koji imaju po 600-650 eura plaće, ali za vojsku i za rat za to idu milijarde bez ikakvih problema. Eto, tako da ja ne znam stvarno do kad će narod u Europi trpiti ovakve gluposti. Za kraj, da vidite kakvi idioti vode politiku, ne samo u Europskoj uniji, nego u Americi. Ne znam da li ste vidjeli video od Kamale Harris, dakle američka zamjenica predsjednika je dala jedan super video, super govor, kaže da moramo smanjiti populaciju. When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water. Dakle, žena je stvarno to rekla. Žena je rekla da moramo smanjiti populaciju, međutim, kasnije su odmah ovi skočili i rekli ne, nije ona to mislila, ona je zapravo htjela reći da moramo smanjiti pollution, a ne population. Znači, kao treba smanjiti zagađenje. Tako da, evo, to vam je čisto da znate da nije Biden jedini koji je malo šuk u Americi, nego da i njegova zamjenica se bavi ovakvim izjavama, gafovima. Eto, za kraj još par pozitivnih vijesti. Kaže, Svjetski biciklistički savez je zabranio muškim transgenderima da se natječu u ženskim kategorijama. Eto, bravo, evo možemo zapljeskati. Ovo je vijest koju stvarno, ja se nadam da će i plivački savez, da će svi drugi donijeti takve zabrane. Mislim, jasno vam je o čemu se tu radi, znači muški koji su se kao tobože pravili da su žene, natjecali su se u ženskim kategorijama, oni su pobjeđivali, uzimali su sve medalje, žene su izvisile koje su trenirale, koje su se bavile tim sportom i to se dešava u jako puno sportova, tako da evo, Biciklistički savez je prvi koji je to zabranio. Sad ćemo vidjeti, sad će ova to kabala gurat, sad će oni verovatno reći da to nije, da je to nekakva diskriminacija ili ne znam što, ali u svakom slučaju bitno je da postoji nekakav otpor. I evo za kraj isto jedna zanimljiva vijest, kaže tornado u Sjevernoj Karolini je uništio Pfizerovu tvornicu i skladište lijekova.
Eto, ima slika, možete vidjeti, tornado je došao i uništio je skladište, ne znam koliko tisuća paleta, raznog cjepiva i to je uništilo, tako da, eto, ne znam kako vi, ali ja kad sam čuo vijest da je Pfizerovo skladište uništeno, evo, meni je suza krenula, evo, ne znam, jel vidite tu, evo, ovako suza mi sad tu krene, evo, tako da, ja sam plakao 2 dana kad sam vidio tu vijest. Jadan Pfizer. To je to, manje više od mene, evo, tu sam se oznojio, nemam klimu u ovoj prostoriji, tako da danas je malo duži video. Nadam se da ste dobro, uživajte u ljetu, nemojte se previše uzoravati oko ovakvih stvari. Teška vremena dolaze, to je sigurno, ali ni manipulatorni nisu ni oni svemoćni, tako da bit će borbe, čeka nas borba u svakom slučaju. Hvala vam što ste evo došli do kraja, molim vas dijelite ovaj video jer ovo su važne informacije. Ako želite podržati kanal možete donirati na Buy Me Coffee, možete također nešto naručiti iz Indigo Box web shopa, tamo možete naći super proizvode koji su hrvatske, rukotvorine. I eto, toliko od mene. Želim vam sve najbolje, čuvajte se i čućemo se uskoro sa novim vijestima i sa novim ludorijama koje nam spremaju. Živjeli!